Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalu salati ve ahtamu teslimi ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme la sahla illa ma cealtehu sahla ve ente tec'al hazna iza şitte sahla. Biz Fiqh-ı Sirre degan kitaplarımızda İmam Şahid el-Buti, Muhammed Said Ramadan el-Buti'ni kitabın başlığını Allah aytsa. Ketken derste Bad-il Vahiy, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da vahiy başlanğanı. Vahiy degeni Cibril Aleyhisselatü Vesselam kelgeni. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ketken derste ana üstünden kisek söz söyleşkenik. İnşallah bugün vahiy ne zattı? Cibril Aleyhisselatü Vesselam kelgeni Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a qalay bolğandı. Hem bizge bizim dilimizi va köştürün adamlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamber bolğandan beri bugünümüzge deri türlü küçlü her zamanda da her ömürde de İslam'la abındarga köştürün küçlü bolğanlar. Allah'dan vahiyni alay üçün vahiyni manası orçaysa prinsipelni zat Allah'a söz üçün. Allah vahiy bolmağını boş kapardı. Peygamber'e Cibril de kelmegendi. O kes şabırdatlarını Kur'an'a tep koygan. Bayap karasan tinç etti Allah'a söz üçün. İnanmayan adamga kerekmedi. Peygamber Aleyhisselam'a Cibril kelgenmedi, kelmegenmedi. Zat da vay alay bolqa başka türlü qarayla. Peygamber Aleyhisselam'a kelgen dinde bu küç görüldü. Munda qaru görgüldü. Munda birlikin görgüldü. Munda tüzlük görgüldü. Araplar o zaman da birbirlerine aşap durgan adamlar birleşken ekkeldi. Kral bolğandı, küç alğanlar, birlik bolğandı arada. Hem de tüzlük bolğandı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın salamına olsun. Sava jaşağı alından ahırını deri tüzlükte öttürgen. Allah'ın salamına olsun. Kesini cuğ adamlarında olsa da kesine et adamlarında baylanmazat bolsa da barına da tüzlük bakargan. Allah'ın salamına olsun. Kes hadisinde aytqanlayna "Law sariqat Fatima binti Muhammed laqata'tu yadaha" deydi. Fatima deydi, Muhammed'nin kızı urlagan bolsa kolun kesergem deydi. Bu küçlü zayıflenya toğrıça aytsaq da, anı har lider de aytılmadı bu zatını. Biz bilgenimiz yaşauda kelgen saatlarda Çuğutlada da Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında Medina'da birevlen havl etkende aytkan ekkeldi. Bu havl etkendeydi bunga eşekini üstüne mindirirler, talına oturtup sonra milletin içinde bediş eterler. Ondan sonra bir zatı yoktu degende Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sorat birine 13 duka billah Allah baytama senge deydi. Sizin kitabınızda ne aytılmadı? Zinanın üstünde bol aytılmadı. Aytqanlar zinanın üstündeydi. Erge çıqqanda da uylangan adam zina etse ölgün için taş borulat. Taş va tüyletde bol aytadi. Amma deydi algın alay bolup kelgen tartta patşaqlarının birinde kesen adamı zina etkende o saattan taş bormas üçün deydi. Atminyat etken. Allah'ın zakonun türlendirgen ekkelle. Türlendirgen ekken. Ne kesine tabına göre. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam qarasan, Allah'ın salamına olsun, tüzlükten bir atlan bir canına taymağın, Allah'ın salamına olsun. Sonra ikinci qaraganda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam jaşauına qaragan saatlarında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam avuşqanda ne koyup etkende? Qalalarım bolğandı, oğose başqalarım bolğandı, oğose qaydam altılары jıyılıp mı turgandı, baylıqlarım bolğandı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam avuşqanda deydi. Allah'ın salamına olsun. Kesini çuklagan komatası 3 metr bacarım mı 4 metr bacarımdı barısı. Kesti avuşqandalay qasıralgan sallallahu aleyhi ve sellem. Komatasının içinde sırğalı. Anızdan Abu Bakır avuşqanda Abu Bakır'ın da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın qatına Abu Bakır'ın nusiyatı var. Men de anı qatına bir sarğız deydi. Nege aytadı? Nek desen kızını komatası bolat oğlum. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kızı Ayşe'nin komatasında. Sonra Umar avuşat öğregende, Umar rusiyat etedi. Aleykümselam.
Men de deydi alan katına bir sırarız deydi. Sonra Ayşe aytadı, alay men kesmek koyup durayım deydi. Alay bu halka Umar alay izleyse o saatte deydi. Umar'ın aytkança teyik deydi de Umar'ın alayga sırayla. Umar'ın alayga sıragandan sonra Ayşe radiyallahu anha endi sana söz için kabırgadan bir şer metrini alsan da har adamga söz için emazbada har adamga bir şer metrini alsan da o 4 metr bacarımdan neçe kaladı? 1,5 metr. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın üy biçesi 1,5 3,5 metrde yaşap alayılgen. Söz. Adam keskesine tüz bolgandan sonra kalgallağa da tüz bolgan tinç bolat. Ama keskesine tüzlük netmeyildi kalgallağa tüzlük net ergizlese artıklık da bulayda da. O sebepten bula toktamaydı da neterli oğay deydi biz vahiyini türlendirge gerek biz deyli. Bu demeli anlamın, vahiyini anlamı. Vahiy degen o şeysak Откровени'da Peygamber Aleyhisselam'a kelgen Cibril Aleyhisselam'na Peygamber Aleyhisselam'a kelgen haparın türlendirge gerekti dep anı üstünde köp zamanını işlegenek geldi bu. Bayda nedeyle bir kavimler aytqanlar bu şeffafiyet-i ruhiyye. Şeffafiyet ruhiyye degeni Arap tilinde sözünü orça götürsek vdохновление aytılır. Sözünü. Vdохновление ol bu nazmучыларда köp болады. Başka türlü aytsak nazmучу назму жаза алмайды вдохновлениесі болмаса. Да, назмучыларга караган саатында сүйген саатында тартып алып жазып башлай алмайды. Качан жазады? Вдохновление болгон саатында. Bir akıl kelgen saatinde bir nazmullah esine kelgenliğini tartıp alıp yazıp başlaydı. Sonra Peygamber Aleyhisselam'a da bunu aytqanlar. O köp zamanını canınız kesip durgan saatinde, o adamla tübemey durgan saatinde, ol canı bir kesek deydi, bulay açılgan da deydi, açılgan közünde deydi, vdохновление болған tanga deydi. То есть planet ergezdeyle adamın içinden bolgan bir zattı deydi bu. Dışından kelgen zat tült deydi. Şeriatta vahyin manası ne zattı? تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما من خارج أي من جبريل من غير إرادة أو منع له vahiy degenin manası deydi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dışından haber alganı deydi. Cibril Aleyhissalatu vesselam'dan haber algan saatinde da kesinden желаниясы болмағандан кестен тартырға не да кесінен кетерге да желаниясы болмаған дейді. То есть выбор болмаған Peygamber Aleyhisselam'ның. Cibril kelgende ой келмесе açıp келгенсе не да мен сен керекли жерім жоқ деп айтырға мадар болмағанды, не да не келмесе деп айтырға да мадар болмағанды. Вдохновлениесі болғанда бұлай болмайды жамағат. Bu nedenle bizim oynarga izdeyle. Ne için? Ne deseng zatını alı kalay ketse kalgan jadda аңа barad. Bizni har zatımız da vahiyge baylanıp turadi. Aqidamızda, şeriatda, bilimda, jorukda, barsa аңа baylanıp turadi. Cibril Aleyhisselam kelgenine baylanadi. Esi Cibril Aleyhisselam kelgeni tersке çıkarsalar bula, ol aytılып turgan zatlar barsa Muhammed Aleyhisselam kesinden kuralgan dep аңа çıkarga izdeyle. O sebepten birinci versiyalar bu ne bolgandı? Birinci versiyaları bu vdохновление bolgandı dep aytıldı deydi. Ana Allah hesap açıklarıq biz inşallah. Ana ötürük bolgany. İkincisi ne deyle? O aytqanları sıra. Sıra degeni bulay pripatkalar bolgandı degençe de. Turup bulay akıllı türlegen satlar bir zatlarını söyleşken eken dep аңа burgoz deyle. Ana даже al aytqanların keslerini kuruklarında da o vastokovetleni, o şeriatқа, İslam'a karşı bargan gruppaların, keslerinin gruppalar aralığında içinde de ana suçda eterli. Жарымайды айтырға дейді. Ник десең, söyleşingen saatte akademический söyleşge gerek biz дейді. Обоснованно söyleşge gerek biz дейді. Siz alından da ne обоснованно söyleşесіз? Alından da buzuqta айтқан zatыңыз. Ник десеңіз, хабарды біреулерінен аласыз да, bir adamdan келеді de хабар. Kimden келгенде? Peygamber Aleyhisselam kesinden kelgen bu hapar canınız. Nek deseng, Cibril Aleyhisselam Peygamber'e tübegen saatinde Peygamber'in katında kitap olmadı. Haparının barasını Peygamber Aleyhisselam aytqandı. Menge bulay boldu dep. Sonra aytqanlar pripatkalar degen, o şizofreniya degen kelişirklik deydi bayda. Nek deseng, şizofreniyası bolğan olay zatlar bolmaydı. Nek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında o Kur'an düşüp başlagan saatinde ne de geldi? Müşrikler. Buna karşı var olmağalarında onu ötkelde. Kel deydi. Har biz bir türlü aparat dursak kişinanlık tut degen buna. Andan ise bir onu oğa keleyik de deydi, birçe atbet atayık buna da geldi.
Söz için biri dese, biri telit dese, o biri nazmıç dese, biri kıyınıç dese, o biri bilgiç dese, biri aytıqda iyi aprediasiya deyiz, kimdi bu vapşe deyip. Sonra Allah izat bolmaz üçün deydi, kel deydi, olturul aytqanı qoyaq da birge keleyik degendi. Sonra bar biz de o sözünü aytır biz degen. Ne kıyınıçı deyik degendi, ne nazmıçı deyik, ne de ötürükçü deyik, ne de bilgiçti deyik deydi, ne de aldavukçu deyik. Birini aytayıq degendi. Birini aytmasak, küçübüzünü qaruğu, sözümüzünü qaruğu boluqlu deb aytırlar. Sonra aradan onun ulaşıp başlayan saatlarında ne deydi? Kel telli deb aytayıq degen. Aytqanlar, tellenin sözlerimiz eşkenmiz degen. Alanı jarmağaların emda sandıraqlarını eşkenmiz deydi. Telini qılındığı ne deydi? Sandıraqlagan aytadi da söz üçün. Bu bulay adamla qıl almağız atlan söz eşken aytadi. Tel zatlan aytadi, aytırğa. Tыңлаған айтады, бұл тел көріме жарылды екті. Сөй бір айтады, кел дейді, назмын чүк деп айтайық дегенді. Бұл кесе бір назмын құрағандан соң миллеттің башын қачтырғыз деген. Деп ал айтайық дегенді. Sonra айтқалла, ғой дейді, бұның сөздері назмын қошамайды деген. Назмыншыланы қошқаларына, қоратқаларына біз білеміз деген. Бұның сөзінде дейді, бір тату бар деген. Бұның сөзінде ыз бар дейді. Адамға сөзген сатта адамға ыз қояды дейді бұл сөз деген. Айтырға адамға тыңлағаннан sonra бұны айтқан неткен етілді дейді. Sonra айтқан далайсы қиынычы деп айтайық да келді. Қиынычы десегіз де қиынычылан да дейді, қиыналарын көргенбіз дейді. Мұрылдағаларын ешкенбіз дейді. Мұр деп ішінен бір затлан айтып, бір сөздеріне шыбырдап баш етіп, қиын еткенлерін ешкенбіз дейді. Мұнда дейді бір ашықлық бар дейді. Мұнда бір фасаха бар. Фасаха дегені сөз кескерлік бар дейді. Бұл затта дейді. Айтқан сөздерінен да айта алмаймыз дейді. Сол айтқалар, да не тейік сора деп ал айтқалар. Қалай етейік дейді, бұңа бір айтыға керек біз дейді. Алайсы болғанына түрлендіріп барады дегенде, осы атты айтқалла, айда риуаятлар түрлі келді, бір қауым айтқалла, сахир деп айтайық дегенде, бір қауымда жерде айтқалла, өтірікші деп айтайық деп айтқалла. То есть, бұл да ана айтып көшірілі, бұл немелі, бұл востаковетлі да, мұсылмаларын башларын қачыстар үшін. Сол ақырында алада не дейді, ал айталла, оғай дейді, ал айтмайықла дейді, аннан есе бұл гений болған деп ал айтайық дейді. Бір қарағын тыңлаған адам енді пайғамбарымыз алейхиссалам гений болған десе, саш керек бізде мұнда мансат жоқты. Енді пайғамбар гений болмаймадар жоқты. Не тапсызлығы бар, бұны гений деп айтсала деп саш керек бізде не де тапсызлығы? Кесінен құрған гений не да? Кесінен шыққан дегенлігі мата. Бұл Аллахтан келген нүзергез дейлі бұла. Бұл Аллахтан келген деп айттыртмас үшін кесінен болған деп айтайыққа, кесінен болса әлі бой адам айтылған затқа қаршы айтыр шамадар бар деп ал айталы. Аллахтан келген деп айтылмасын деп аны күрешелі. Amma biz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a vahiyni kelgen xabarın Peygamberimiz Aleyhissalam aytqanına göre qarasak o satda bana aytqan sözlerinde bir tutkuç kalmaydı. En birinci Peygamberimiz Aleyhissalam'a vahiy kelgenden başlasak qalaydan başlanada Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı bek sügen dep bilebizde bir söz için. Allah Teala Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam en büyük sügeni Allah Teala Peygamberimizin sügeni de bal aytabız söz için. Habibu Rabbul Alemin deyli de alamanı iyesini sügeni de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam deydi. En büyük sügen halkı yaratkan zatı Peygamberimiz Aleyhissalam de bal aytılmadı. Ama Allah Teala Peygamberimiz Aleyhissalam'ı sügen nese, Peygamberlikka saylagan nese ne korkutkandık canı çıkarça bir durbunda. Allah süygen peygamberine bildirgez dese korkutma alayda bildirallık etti ana söz için. Ne de Cibril'ini ne kösken edi Peygamberimiz Aleyhisselam saklamay turgan yerinde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril'ini cabunu artından da söyleştirir etti Allah Teala. Ne de Eruh halda kelip aytırg etti Cibril uzaktan men Cibril men korkma Muhammed men saat katına kelikme senge bir kapar aytırıkma der etti. Ne gitkendi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a alay. Allah Teala. Niktesen Allah Teala Peygamberimiz Aleyhisselam saklamagan zatın köysken ekken. Peygamberimiz Aleyhisselam ömründe savaş etmegendi Cibril kellikti menge dep. Ömründe savaş etmegendi mi peygamber bolukma dep. Ömründe anga savaş etip akalanга işlemegendi. Allah salamanga bolsun. Ama kelgen saatında Peygamberimiz Aleyhisselam esi çıkkandı. Közüne göz kelip sen oturup durgalayınga keçen arasında bir zat seni kıskan edet seni. Kıskandalay kıskan et deydi. Çinmen canın çıkıp kedet de bay savaş kelim deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Korkutkan ekkendi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı esini algandı. Allah'ın salamanga bolsun.
Sonra 3 kere de kısıp yegenden sonra ikra bismi rabbikellezi halak. 5 seremoniya aytılga da. Endi hazır bolup söz aytma degen joktu. Oku deydi, seni jaratkan Allah'ın atıba deydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Okallan közüne közseng adamны töppe tüklörörgө turuş atsa üçün. Durbunun içinde karanlıkta senin bir zat buup, iyip, sonra seni 3 kere boğat da oku deydi. Alaydı. O saatte Peygamberimiz Aleyhisselam okuyu bilmeyme, men okallan tülme dep aytkandan sonra eňişke aylanat da deydi, kaçkan edet deydi. Peygamberimiz Aleyhisselam. Kaçkan edet deydi. Kaçkanı deydi, Allah'ın salamana bolsun. Kerti bullay şafafiye ruhiye bolsa, vdохновление болған болса, адамлар қорқырық ма еді жамағат. Пушкин оңлы поэтке саналған историяда Россияны, Лермонтов оңлы поэтке саналған. Не түрлі Толстойға қара, обірлеріне қара, жазымшыларға қараған сатында бұлаға вдохновление келсе, амбо қуанып жазған еккелді. Алайда сөз үшін. Вдохновление келмесе, не келмейді, манызынан іздеп әлемі қалды. Нектесен ол аладан завис еткен зат болмаған. Пайғамбарымыз Алейхиссалам қорққан еккенді. Қорқып қашқан еккенді. Қашқанда да ең бірінші сағашы не болғанды? Сөзіне қарайық Пайғамбарымыз Алейхиссаламны. Ең бірінші сөзі Хадижаға қайтып келген сәтте не дегенде, мен пайғамбар болдым деп айтқанды. Мен пайғамбар болма деп айтқанды, Аллаһ саламыңа болсын. Не дегенде, хатта хашиту аля нафси. Мен кескесіме қорқтым деп ал айтады. Арабтарда кескесіме қорқтым десе, неге айтылады? Джин заран салсаң айтылады. Джин саранмы түшті деп кесіме қорққанмы дейді. То есть, Пайғамбарымыз Алейхиссаламның ақылына келген, пайғамбарлық келген деп айтылмайды. Пайғамбарымыз Алейхиссаламның ақылына келген джин заранмы жетті менге де бандан қорққан. Саллаллаху алейхи вассалам. То есть, бұланы айтқан сөздері, как будто Пайғамбарымыз Алейхиссаламның ішінен бір затлар құралып, kesçe bir zatlarını savaş etip, kesçe hazırlanıp, sonra olaşıklık gelgende Peygamberlik buldu menge de bulaytkan degende kelişmeydi birbirine. Bulaytkança bulmaydı har zat. Peygamberimiz Aleyhisselam'a kelgen satta bu halda keledi. Cibril Aleyhisselam. İkincisi kaparına karansak, ikinci sebebine karasak, bunu bulan aytkan sözleri test olganlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'la Hadice o senge neme cin zaran tigendi, senge bir tükürteyik dep aytadı. O sene degen. Korkma deydi, senge Allah amallığa terek tut degendi. Sen jokluk tutasa, karşılığa buluşasa, sen dep iki sıfatlarını aytadı. Bullay sıfat bolğanga zaran bolmaydı dep Hadice aytadı. Sonra Hadice'nin onu ne boladı? Kel deydi, Orakatı bin Nawfalga elteyik sen deydi. Orakatı bin Nawfalga barıp tыңлатайық, нек десең, Orakatı bin Nawfal ол kitap ақылған болған. Христиан болған. Християлы да болған да, чутылған китаплардан да қапары болған да, келлік пайғамбардан да қапары болған. Orakatı bin Nawfal'ны. Sonra Пайғамбарымыз Алейхиссалату вассаламны алып барады. Аллахты алай izlеген жамағат. Көзін көрсет, Аллах алай izlegende Пайғамбарымыз Алейхиссалату вассаламға Orakatı bin Nawfal шағатлығы терген. Orakatı bin Nawfal Hristiyanlıdır cemaat. Hristiyanlı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın peygamber bolğanda en birinci şahatlıq etken o boladı. Sonra kapar aytadı. Bay da buldum degende alay halga keldim kesmek korkkan hem de bal aytadı. O saatda aytadı, qara Orakatı bin Nawfal bu deydi namustu. Musa Aleyhisselam'a kelgen namus dep bal aytadı. Bu namus degen Cibril'ge aytadı. Bu Cibril deydi Musa Aleyhisselam'a kelgen deydi bu. Ey mende bir qarı boğuydu dep bal aytadı. Ey men jaşlık zamanında boğuydu bu deydi. Men senin katında deydi ketmegilli alaydağanlığı terkme dep bal aytadı. Milletin kıstağan saatına deydi men de katına söylegem dep bal aytadı. Sıfatlarını qara aytadı Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Peygamberin sıfatlarını aytadı. То есть любой Peygamberimiz Aleyhisselam andan xapar da bolmagan da. Millet Peygamberlerin kıstağan metedi, kısamaymadı, o zatlardan xapar bolmagan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın. Sonra sorgan etedi. Allah zattan boluk degen. Men de kıstağan meteklüydün deydi. Nek deseng Peygamberimiz Aleyhisselam bari o zatda sıyın körgelle süygen ekkeldi. Sonra aytqanlar senin çağa kelgen zat bolgan adamны deydi. Milletten jawuluk etmeyin bolmaydı dep aytadı. Senin ça deydi. Allahu Teala bireulenge açıklık bergen saatda anga deydi jawuluk etmeyin bolmaydı dep aytadı.
не жуық адам болып тұрған есе да пайғамбарлыққа шығып келген сәтте жуықлары атасын қарнашы жаулық еткен жамағат. Атасын қарнашы Абу Лахаб қарсы барған. Абу Талиб инанырға ойнамай тұрған. Хамза да бір кесек заманы қарсы барған пайғамбар алейхиссалату вассаламға. Хамза Аллахына шықылығы дінге қайтады. Түздік айтылған сәтте адамнан жамағат түздікті іздеген адам болса жуық келеді аны қатына. Түздікті іздемеген адам қатына түздік айтылса, ол адам сенге жау болады. Умар ибн Хаттаб айтқанда, Ауша төбіреген заманларында, мен қатында адам қалмады көрдігізім деп айтқан. Умар, мен қатында адам қалмайды көрдігізім деп айтады. Неден болғанда алай Умар деп сұралла? Түздіктен деген. Түздік айтылған жерде адам тұрға сүймейді деген. Түздік кімге жарашады, кімге жарашмайды. Sonra теңе тесілік етсе да, сен аламатса, сен жалы бұддыма деп айтмаған Умар. Түздік болған жерде болған. Аллах Тағала Фаруқ деп атқанда, пайғамбар алейхиссалату вассаламға «Жа'алаллахул хаққа аля қалби Умара ва лисанихи» дейді. Умардың дейді, жүрегінде де тіліне Аллах хақны берген дейді. То есть терс затын көрсе, ақыл тәккел етмегелегіне сөйлешкен еккенді. Sonra ömrü tengim tep тұрған адамға сен терссе деген сатында ол аны жаратмағанда. Мен сен бе бошлыққа теңгіп жүрдім тұрған Алла біріне сен мен терс етіп тұру сен деген ақыл келген еді адамға. Ол себептен айтады хақ дейді мені адамадан айырған деп ал айтады. Умар радиаллаху анху. Хақ дейді мені адамадан айырған дейді. Аллахына разылғанға болсын. Сен көрсең не түрлі лидерінде, не түрлі миллеттің алдында тұрғанда барысы да сүйіп, аңла ол адамда екібетлік бар жамағат. Түздікте тұрған адамны барысы да сүйерге мадар жоқты. Пайғамбарын да сүймегелді барысы да. Пайғамбардан алейхиссалату вассаламандан түз адам дүнияда болмағанды аны да сүймегелді. Нек сүймегелді? Түздікте тұрған үшін. Ол себептен миллеттің алдында тұрған адамны барысы да бірге сүйе еселі, игісі да аманы да günahsız да суаплысы да бар да сүйебіз деп айты еселі, ол адамда проблема бар жамағат. Ол адамда екібетлік бар. Ол адам кестін қайтыра керекті. Умар да айтады, хақ мені адамла барамы айырды деп ол айтады. Адам айырылған екен дейді. Умардан не десең, түздіктің сөйлешкен шығар жерде де. Бұл себептен пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға Уарақат ибн Науфал неткен шағатлығы байда сейірлеген не затты? Мұның сөздеріне кес бөлі керек. Біз Уарақат ибн Науфал не дейді? Иннаху намус. Бұл намусты дегенде Джибрил деп айтады. Бұл вдохновление деп шағатлық берген мед? Не да бұл шизофрения деп шағатлық берген мед? Не да бұл припадка деп шағатлық берген мед? Бұл историяда қалған бір сөз жамағат. Мұнда кім айтқанды? Християлы айтқанды. Християлы да, Аллах християлы жамағат, ол көзуде Уарақат ибн Науфал 100 жылдан атлаған бір өлем болған. То есть, Уарақат ибн Науфалға выгода жоқты пайғамбар алейхиссалату вассаламнан. Сөз үшін бұл пайғамбар есе, мен де мұны пайғамбар четеймін да біз лидерле болайық деген выгода жоқты. Жашауын жашап бошаған адам. Көздері де көрмейді. Алла адамға не болады? Өлім манарасында бір атлам тұрған көзуде. Не қадар түз болып кетер кездейді адам. Айтқан етеді, бұл намусты дейді, бұл Джибрил дегенді. Муса алейхиссаламға келген Джибрил дейді, мен дейді қаруым, мен жаштығым боғы ет дейді, сен дейді аяусыз дейді қатында тұрып, сенге білек болуғым деп ал айтады. Сен миллетің шығарған сатты дейді, мен қатында болуғым деп ал айтады дейді. Сораннан sonra дейді, бір кесек заманнан ауышып қалады дейді. Көпті жашамағалай, Уарақат ибн Науфал ауышқан етеді. Бұл да кімні шағатлығыды? Християлыны, hem de çoğu dinden kaparı болған, hem de историяны, исторический факт болады бұл жамағат. Бұны түрлендірге мадар жоқты. То есть, бұны білген адам бұңа шизофрения деп айтмағанды. Бұңа кес-кес ба сөйлешесі демеген. Пайғамбар алейхиссалату вассаламға тышынан келген хабарына шағатлық өтеді. Андан sonra хабары Пайғамбар алейхиссалату вассаламнан Уарақат ибн Науфал ауышқаннан sonra вахи кесіліп қалады дейбізді. Вахи Джибрил алейхиссалам келгені тоқтап қалады. Bir қауым риуаятларда айтылады 6 айны дейді. Bir қауым риуаятларда айтылады 3 жылны дейді жамағат. 3 жылны Джабраил алейхиссалату вассалам келмей қалады дейді. Пайғамбар алейхиссалату вассаламға Аллахның кесіне мудрости болады. Аллах алай іздегенді алай етерге. Пайғамбар алейхиссалату вассаламны ол халда хазырларға іздеген Аллах Тағала пайғамбарлыққа. Sonra Пайғамбар алейхиссалату вассаламға бұл хабар келгеннен sonra Уарақат ибн Науфалда пайғамбар болғанын
Anlatkandan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cibril keldiğini saklagan etedi. Gün saklaydı, 2 gün saklaydı, iyilik saklaydı. Ama heyecanlıdı, korkuludu bay. Alınca kelse bir ağlay esini alıptı. Ama saklagan etedi. İyilik çok, ay çok, 2 ay çok, 3 ay çok. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam aklında ne keledi? Men deydi Allah'tan alında bir ulu teslik etip koygan bolma. Men bir tapsaz etip koygan meki Allah'ta olan alında. Dep sonra kültür almaydı deydi anga. Bunga ahl-i sülükün içinde cemaat bunga. Ahl-i sülük degen kimge aytılmalı? Ne? Ahl-i sülük. Ahl-i tasavvuf. Bu har kimse tamam aytılgan sufizm nemede. Alada Allah определение var. El-qabdu vel-bast. El-qabdu vel-bast. Ne zattı qabd, ne zattı bast. Söz için bast degen adam dinge bulay kirgen közünde namaz et başlagan saatında jüregi açılgan etedi. Jüregi açılınıp namaz da tergezleydi, kulluk da tergezleydi, oraza da köp tutadı, Kur'an okurga köşedi. Bay jüregi açılınıp jüregi kuangan etedi. O her bir gizde de boğan bolur Allah'tı bilgen. Bunga bast deyli. Yubsatu açkan etedi Allah'tı ola bunga. Bir kalım zatlan anlagan etedi. Anlap laya ağlaylanıp namazga. Sonra bir zaman ötkelleyini toktagan etedi. O zat. Toktaydı da sonra tebreyt nemet. Nek boldu, mende litsemeriyan boldu, men nek bolmaydı, nek çok dalgın izlegenim de balayt başlaydı. Bunga aytılan bunga kabut deyli. Tıygan etedi. Nek deyedi Allah'tı ola bunu. Чтоб seni etken kulluğun Allah'a açık bolur için. Etken kulluğun çüdesala için ya da çustala için etmeyin. Allah'a keskin kulluk ete için Allah'ta adamını deydi tıygan etedi. O zattan. Aytırga çustaladan tıyıp kertilikке çakırat Allah'ta ola. Adam yüregin. Söz için zikir etken saatinde bir adam zikir etse Allah'ın közülüğü de bulay zikir etip yüreği de suyunup Allah'ta ola tartıp kuanıp yüreği de razı bolup Allah'a da etip sonra bir zamanda çıkılanıp durdu o periyod. Etet bulmaydı. Nek bulmaydı. Nek desen şeytan izlemeydi. Seni Allah'ta olan zikir etelim izlemeydi. Kürüşken edet. Saçın ne buladı? Mende çok paluçat etmeydi. Sen kaydan bilese paluçat etmegen. Kulluknu kabıllığı ve kabıl olmazlığın atsenip etken kimdi orası aytsak? Allah'ta Allah'ta sonra sen niye inanasan da? Mende bulmaydı. Allah'ta ne deydi? Et degen de. Etkenden sonra etken saatinde sende çüdü salab olsun da baytkan da Allah'ta Allah. U'bud rabbeke hatta yetikel yetkin deydi. Allah halay kulluk et deydi, ölüm kelgen için deydi. Çoktu deydi neme arada bölünmek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a basit bulganda, açılganda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saklamay turgan zatları bulganda. Sonra anlaşıngandan sonra Allah Teala kabul etken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Çapkan etet ana. İcabı karagan etet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne telliğin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi canından toygan et deydi. Yaşay almayet deydi. Allah'ın alında men teslim ettim de. Bizde de bartıl savaşılacağım abi. Bulay içimiz kımıldamay başlasa erinçeklik etip ne de kullukta tatuanlamayın. Kulluknu mağanasını kör almayı tebrese men teslim ettim de başlaydı. Kerek bildi alay saçta geçeceğim abi. Naborot bil hayrandadı. Sen kaygırı yesen zanşit hayır var sende. Kaygırı yesen canım bay bolup nek turada. Yüregim nek bolgan bulay nek işlemeydi alınca, nek tartmaydı alınca degen esen sen kaygırganın olu gidi. Allah aytsa. O sebeple sürekli kadba o basın üstünden sağatlaba söyleşir çadı. İnşallah bara barganda bir küllede saylasaz menan üstüne alınatına deri kapar aytırma inşallah. Kabıt ne zattı, bas ne zattı. Bayda temadan bir cana ketmek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o halva kelette kelmeydi. Kelmegende Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam deydi Caşavda, Caşarga dünyasından toyat deydi. Aytırga izlemeydi deydi Caşarga. Men teslik ettim koygan beke. Allah'ın alında. Çok günah ettim deydi. Allah beni saylap deydi. Men de Allah'ın alında teslik ettim koygan beke dep. Sonra bir zamanla deydi kelip kayanı erinne söylgeni bolat deydi. Alaydan başmatayım dep. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari'de kelet bu. Kayanı erinne söyleyip deydi. Başıma atar men baydan deydi. Bu Caşavdan kutulur men dep. O halga kelet deydi. Pushkin neşkem salı yetip kaçan bolsa da. Вдохновлениясы болмай қалған деп. Не да Лев Толстой асмаққа сайым кесімі нейсі да, назым жазып ошай алмағанма деген. Не да Лермонтовны, аллай затлар болған сөз үшін.
Bu вдохновление koşayım cemaat. Вдохновление var. Baylamı yoktu bunu cemaat. Bu bir türlü bir zattı ne atsa da. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tını tapmaydı ikisine. Bir kere Cibril Aleyhisselatü Vesselam kelgenden sonra ikinci kere de Varakat ibn Nevfel bunga şahatlık etkenden sonra deydi tını tapmaydı ikisine. Ne buldu bulay? Ne keskesin ters etedi? Kayda terslik etken mekedip sonra barat da deydi carını erine söyletti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Carını erine söyletti deydi. Allah'ın salamanı olsun. Sonra söyleyende Cibril aleyhissalatu vesselam kelet de deydi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a alaydı. Alaydan kesin başına targaz deydi. Carını erine söyleyip o saatte deydi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'la alnında köründü deydi. Cibril aleyhissalatu vesselam. Alnında deydi. Peygamberimiz aleyhissalam sıfatlağında köre cer ve kökün arasını tolturup duraydı deydi. Cibril aleyhissalatu vesselam. Olturup deydi. Bir şindikin üstünde. Karaganda deydi, cer ve kök deydi, Cibril aleyhissalam'dan tolturup deydi. Gorizont polностью Cibril aleyhissalatu vesselam tolturup deydi. Sonra Peygamberimiz aleyhissalam ne deydi? Ya Muhammed, ey Muhammed deydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed, anta Resulullahi ilen nas. Sen deydi Allah'ın kelekçisi ise adamlığa deydi. Karabay. Zi kuvvetin inde zil arşil mekin deb Allah Teala sıfatlaydı. Ulu kuvveti küçü boğan, kudreti boğan zattı deydi. Melek. Allah'ın alında da ulu ornu var deydi. Cibril aleyhissalatu vesselam'la. Allah zat, Allah yaratılgan can bu işte açıkla söyleşmek cemaat. Keskin söyleşedi. Aytadı, ne tibeylen Allah'ın Muhammed? Ne getese bullay dedi. Allah yoktu. Ey Muhammed degen. Sense Allah'tan keleçi adamlığa deydi. Ne mi gördü Peygamberimiz aleyhisselam? Hızına aylanıp bir ağlay Mekke'ye. Nemege, üyüne kaçat. Üyüne kaçat da deydi, üyüne kaçıp gelip sonra dassiruni dassirun. Bir rivayet aytıladı, zemmiluni zemmilun. Beni cevabınız da balaydı. Sonra cevap saatlarında olusun cevabı Peygamberimiz aleyhisselam kaltıraydı kollayına. O halde Cibril aleyhisselam gelip de deydi. Ya eyyuhel muddessir kum fe enzir. Ey Yusuf cevap olup durgan deydi. Tur da eskert deydi. Çoktu deydi zaman senin üstüm cevapta alaydı da boyda turga. Kum fe enzir. Tur da deydi eskert de balaydı. O sebepten baya karasak söz için adamını içinden alacakla bulga. Состояние alamalı yeterge. Madarı yoktu. Daha da bir keskinliğini aysak bir kalmaytalla o Vasakovet'lerin sözlerinden ol deydi bay ssenariy ola terge bolup da balaytad. To есть rol oynagan deydi. Zatta bir kalmay Türkçeleşada kesin Mahdi ile enemeli zatlar harcı olsa bir zatlar çıkıp barılacak. Peygamber de alayı terge bolup da deydi. Allah Teala Çin yılında Kur'an'ı düşürgen satta ol rol araga kirmes çalay düşürgen. Esin alganda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Esin alganda deydi asırık korkanın deydi beti sargılgan eken et deydi. Suğu kurgan et deydi, kaltıragan et deydi. Adam deydi saatte karasak da kalla bir küreşte de ne güçlü aktörün da kalla bir küreşte de içinde kravobращенияны türlendirip betini sargaldıralga kişinin kolundan kelip cemaat. Emin Allah'ta o sıfatını ettirgen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a adam iş eti beterge küreşte de talmazca sıfatını. Peygamberimiz Aleyhisselam beti sargılan etiyası korkandan. Adam korkanını köre turganımızda cemaat. No beti sargan bay ölüm korkudan sargalat beti adamını. Adam ölüm korkudan korkan saatinde yaşauda körgen de bolus, men körgen ekim muzatını. Adamga ölüm kelip korkan saatinde beti sargıl bolat, közlerine de sargalat cemaat. Bu ne dedi? Adamın kravobращениясы türlengen etedi. Strahta bir türlü işleydi organizm. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da alay korkan cemaat. Korkup kaçıp gelgen saatinde alay etedi. Sonra biz ne zattı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiyni anlaganımız biz ne? Vahiyni anlaganımız saatda aytkanımızca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tışından haber alganı Cibril Aleyhisselatü Vesselam'ın kesinden Müslümanlığa bulay inanıra kekli vahiyge. Откровениyaga bulay inanılat. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tışından haber alganı Cibril Aleyhisselatü Vesselam'dan tışından haber, içinden boğan zat değil. Tışından haber alganı Cibril Aleyhisselatü Vesselam'dan
аны алырга не да коярга кесинде сайлау болмаганлай. Пайгамбарыбыз алейхиссаламда сайлау болмаган. Не алырга, не коярга дейді. Андан sonra не айтарбыз байда? Пайгамбарыбыз алейхиссалам жашауында алда айткан эки пайгамбар болго сагыш этмеген. Ушак эткен сатта бир адамга да адам пайгамбар болор өтсө деп айтмаган. Ник десең пайгамбар адам ишлеп пайгамбар болгон мадар жокту. Күрөшүп пайгамбар болду десе Аллай болмойт. Пайгамбарлык Аллахтан сайланмак бады. Кесени ишлеп аламат болгонунан түлдү. Бирөөлөн туугандан башлап акыр заманга дейре Аллахка кулдук этип турса да пайгамбарлыкка жете алып келди. Аңлаштыкмы булайын? Сөз үчүн адам алейхиссаламдан замандан башлап акыр заманга дейре бирөөлөн токтоосуз кулдук этип турса да Аллах Таала пайгамбарлыкка сайламаган эсе ол пайгамбарлыкка тең болгон мадары жокту. Вали ишиң ба вали боло аласа. Кулдук бла, зикир бла, талпыганың бла, Аллахка кесиң бергениң ба, адам вали болады, ама пайгамбар боло алмайт. Пайгамбарлар ол Аллах Тааланы сайламагы бар. Аллах Таала Куранда кесте айткан эди. Инналлаха астафа минал малаикати русулан ва минан нас. Аллах Таала сайлаган экен. Мөлөклердин ичинен келечилени, эмди адамдардын ичинен да келечилени дейт. То есть Жибрилни Аллах сайлаган келечи этип пайгамбарга, пайгамбарын да Аллах сайлаганды бизге келечи этип аны айтат. Андан sonra Пайгамбарыбыз алейхиссаламга түшкен Кур'анны сейрлигине карасак да жамаат. Bizde bilim algan zatlarımız nedir bizne? Kur'an hem de sünnettir deyibizde söz için. Kur'anla sünnet söz gelişmeleri bir çamı. Söz için приложенияны, состав приложениялары Kur'anla hadiste bir çamı. Ne? Allah Teala Kur'anda niyaz Arap tilinden хабары болған адам аңлаган айтады. Kur'anны қалай келгенін, Пайғамбар алейхиссалам сөздерде қалай келген. Пайғамбар алейхиссалам айтса хадисіне адамша сөйлешкен. Пайғамбар алейхиссалам адамның ішінде бір адамды. O адамша айтқан да хабарын айтқан сатта. Аллах Теала Құр'анда айтқан сатта Құр'анша айтқан. Сөз үшін не түрлі поэтліге қарасаң да екі түрлі методта бірде сөйлешме келді. Пушкиннің кесін методы бар. O birinin kesin metodu var. Da söylüşken zaten her kim kesin sayılan bir metodda nazmulların Kur'an'a geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kelgen Kur'an bu ne de hadisine etken zaten ikisini başlayalım bardınla Allah. Kur'an boğanın, hadis de hadis boğanın. Söylüşün Allah da Kur'an'da aytat. Allah'ın etken sözlerine kara. Anni anallahu la ilahe illa ana fa'budni ve akimis salata li zikri. Men Allah mı deydi? Joktu menden sonra kişi Allah boğan deydi. Menge deydi kulluk etken saatında, namaz etken saatte meni eskerip alay namaz et deydi. Allah'ın sözü. Başka yerinde aytadı, Nabbi ibadi. Ayt deydi, menin kullarıma deydi. Anni anal gafurur rahim. Memme deydi, keçücü, hem de cazasınuçu deydi. Ve annel azabi huvel azabul alim. Ama azabıma deydi, oldu em açı azap deyip alaytadı. Bu Allah'ın sözü. Ondan sonra ayatlar, köp ayatlar. Aytadı, inna nahnu nuhi ve numit ve ileynel masir. Biz yaşatqanda öldürgen de, bizge qaytırıqları barsa, yevme taşaqqaqul ardu anhu sir'an, zâkel haşrul deyne yasir. O gün deydi, jer jarılıp deydi, adamma da Allah'sını da söyleyen etekle deydi, Allah Teala'ga alanı ayağısını söyletken tınçtı deydi. Allah'ın sözleri qaysı birine? Ayatta qarasan, alay söyleşin et. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine qarayaq söz üçün. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadisine aytsaq, ülgüge söz üçün. Men deydi, innema ana başar, men adamma deydi. Bireylerikiz menge deydi, davlaşıp kelgen saatınızda deydi, birigiz birinden ise sözge usta bolga bolup istegen. Söz üçün ters boladı olayın, sözge usta bolup, cem keterge bolukta, nek desen sözge ustalığı üçün. Aytadı, birin deydi, birinden sözge usta bolup kelge bolup isteydi. Sonra men qarağanına köre deydi, anı tüzge sanap, anıcallığı aytıp koysam deydi, ol adam da ananglap, kesse o zatba hayırlan ketse, o kesine deydi, azaptan kesine azap alat degen, çakalimden azabını alat kesine degen. Söz üçün, Peygamber Aleyhisselam aytat, xapar aytat da,
Anlağı ne deydi? Ayt deydi. Men Allah'ma joktu mençe kişi deydi. Kulluk etken satta namaz etsen men eskeri balay namaz et deydi. O bir жерде айтады, Аллахтан келечisi айтады. Ошо хадисте мен дейт адамма деген. Менге тартышып келесиз. Хапар айтады саллаллаху алейхи вассалам. Біреулен несе сөзді ұстат дейді. Сөзді ұсталығы ба дейді, жеңіп кеткені болса, мені көзімі түзіше көстіп көзімде дейді. О сатта кесіне азаптан бір кесекін алады деп ал айтады. Екіншісі, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламна Құр'анда емсейріктен бірі, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам soru sorma saatlarında cevap vermegeni. Bilmegen zatını aytmagan sallallahu aleyhi ve sellem. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам bilmegen zatını cevap vermegen. Bir kere esingizde ise, ketken derste айтқан emde, Kureyşli Medine bargala çuğutladan sorular önerge. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламна toxtatırça, tiyarça cevap bere almay kalıp bedişli getirişe Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламна. Со баргала çuğutlağa sorgalla былай bizde Пайғамбарыма деп біреулен былай айтқан дейді. Мұңа не етірге болықты? Бұны қалай тиярға болықты се? Çuğutla айталла, 3 soru sorғыз деген таңға. Көресе білген етілді, біліп тұрғалла. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам шығарғын, емді шыққан сатта қалай сыналығында біліп тұрғалла. Sonra айталла, soru sorғыз деген. 3 soru, бұңа жауап бергені болса, o saatte Пайғамбар деген. Бұңа жауап бермесе дейді, өтірікшіт деген. Sonra келгелді бұла. Келді айталла, Мұхаммад дейді, сенге sorğuz bat дейді. 3 saatқа soru bereysen, sen Пайғамбарса деген. 3 saatқа soru bere almaysan, sen ötürükçülerden bir ötürükçüse de bağlaydı. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, sorğuz дейді. Айталла, айт дейді бізге, dünyada жүріп айланған бір аскерчі болған дейді. Dünyada айланып, болғаны дінге бұрған, бұрып айланған бір аскерчі болған дейді. Аны хапарын айт деген. Екіншісі айт дейді, жаш адамның хапарларын үйлерінен шығып, талай жылны дейді, дорбының ішінде чұқлап тұрып, уянып тағы дызына келгендер. Анда хапарын айт дейді. Üçüncüsü de deydi, can ne boğanın ayt deydi bizge mağanası. Hapar neydi canlı deyip al aytalı. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam aytad, sa ukhbirukum gadan. Tamla meske hapar aytırma deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Tamla meske hapar aytırma deydi. Значит, üşangan ekken ta Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bunga hapar kelligin bilgen ekken de. Niktesen Allah Teala bilim beret bunu. Если o zattan hapar bulmayan adam вдохновление болған адам айталық ма еді хапар? Там айталық ма, айтырма меске деп айталық ма еді? Тем более білген де та сыналып келгенде. Soru sen сүйгенше, жауап sen сойғанша түлді. Ала сұрғанша болға керекті. Ала білген жауапқа сен жауап берген бір шә түлесе, о сатта сен өтірікшіге шығарықса. Пайғамбарымыз алейхиссалам да бош, тамлы хапар айтырма дейді. Қайсы поэт айталық адамға тамлы айтырма деп. Не де қайсы шизофреник айтырға аны тамлы хапар айтырма деп. Түзүчә, не де қайсы гений дейік те, сөз үшін гений болған дейді да. Қайсы гений айталығы тамлы меске хапар айтырма деп. И тамлы не болады, хапар келмей қалады. Пайғамбарымыз алейхиссаламға хапар келмей қалады тамлы. Тамлы да келмейді, бір күн де келмейді. Bir rivayetlerde 15 gün, bir rivayetlerde 2-20 gün de balaytınlar. Kelmeyen. İyi başla Allah. Oha Muhammed. Tutuldun ben de. Belgili oldun kim bu anın? Ötürük süreç baylanganın açıklandı mı? Dep. Peygamberimiz Aleyhisselam'a kıyın tiyepti o. Ama bilgen etse Allah Teala etken ise Allah Teala bilip etken dalay. Sonra alay kellerinde Allah Teala Cibril Aleyhisselatü Vesselam'a Kehf suradan hem de İsra'dan хапар айтады. Айтады, о жаш адамнан хапарлы, Кәф сурады есіңізде есе, бұлай екесек барады, хапар алайды. Андан sonra Cibril aleyhissalatu vesselam Kur'an'da düşürüp gelgeni Zülkarneyn ve yesalunaka an Zülkarneyn. Ay sorarlar deydi sene Zülkarneyn üstünden deydi. Kul saatlu aleykum minhu zikra. Ayt deydi men sizin üstüne hapar aytayım deyip. İnna makkanna lehum fil ardı ve ataynahu min kulli şeyin sebeba. Aytırga alayda savbetten üstüne hapar aytad. Ve yesalunaka anir ruh. Sorarlar deydi sene canlı üstünden deydi. Kulir ruhu min amri rabbi. Ayt deydi. Can deydi Allah'ın buyruğundan deydi. Ve ma utitu minel ilmi illa qalila. Sizge deydi bilim bir kesek zamandan sonra, bir kesek zattan sonra kelmegen deydi. Sonra üçüncüsü de aytadı, ol yaş adamdan haparını ayt boşağından sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ın eskertedi. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ
وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Aytma deydi, bir zatın tamma terkme dep, inşaallah demegerley deydi Allah Teala. To есть түзеткен еді Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламды. Тамма теркме bir zatın dep aytma deydi, inşaallah demegerley deydi. Allah'ın eskerүүчү бол, unutsaң deydi Allah Teala. Kur'an'da aytadi. O sebepten cevapını bergen etedi. O periyot cemaat internet periyottur ette. Google'nun periyodu bolmadı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam okuy jaza da bilmegen sallallahu aleyhi ve sellem. Nege aytkandı tam aytırma dep sallallahu aleyhi ve sellem. Kum tüzede oturup durgan adam tam aytırma dep kalay aytkandı. Kalay aytalgan dozatны. Sınalırga kelgenin bile turgallay. Kesinden bolgan bolsa aytırık mı adam kesinden içinden çıkarıp bolsa. O kapar içinden keldik bolsa aytırık mı tam aytırık mı dep. Biz içimiz kalay bolgan bilebizde biz Allah Kur'an'da aytadi da adam tamma neşterigin bilmeyt, kalay döllügünde bilmeyt deydi Allah Teala. Kur'an'da aytadi da adam tamma neşteriginde bilmeyt. Kimiz bilesiz tamma neşterigin? Ne de sen bir planet tamma neçe kere türlengen planı bu söz. Da? Adam tamma ne hayreterigin bilmeyt deydi. Kaysı jer döllügünde bilmeyt deydi. Kaysыбыз bilebіз kalay döllügübüzün cemaat. Kim bilesiz içinizde? Ma bu adreste bay döllük mü dep bilgen? Var mı çocuklar bilgen? Kur'an'ın keskirliğine kara cemaat. Kalibanya yok da Kur'an'da keskin aytad. Tamma ne terinde bilmeysin, sonra nizat sözcüsü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytad. Tamma ne bolluğun bilgeyim dep Allah Kur'an'da aytad. Sen alayt Muhammed deydi. Tamma ne bolluğun bilgeyim deydi. Men igilikin köp etergen menge amallık jeterip tület dep alayt deydi. Söz üçün tamma ne bolluğun bilsen, tamma senge meşnan jarsırgan bilsen, tamma jığıllığın bilsen, tamma senge bir jarsuu bolluğun bilsen, alayga barmasa sen. Barmaysa da, to есть sen bilmeyse deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bilmegen tamma ne bolluğun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ışangan. Tamla deydi, meske kapar aytılma degen. Kapar aytılma anlar arasında karagan ekkendi Allah Teala bulaga. Tebre gelle, o ha hi Allah'yla bullayla degende. No siz şu yerge sorgalla. Siz aytkan şu yerge. Buna tüs aytsan sen peygambersa, aytmasan ötürkçüsü dep. O siz aytkan periyot aytmadı da turdu. A cevap bergende ne inanmadınız? Ne inanmadınız? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap bergende. Bula izlegençe cevap bergende. Что Меккачылар izlegençe, что чуутlar izlegençe. Ne çuğutları inanmağla ne Mekkeçilere inanmağla. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la vahiyini keskinliğinin üstünden de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kesinden bolmağanın üstünden karasak da Allah'ın salamanı olsun Allah Teala Peygamberimiz Aleyhisselam'ın testiklerini tüzetken köpçerde. Köpçerde söz için Havla isimde kalganına göre Havla dep bir tüşürü Peygamberimiz Aleyhisselam'a kelip alaytad. Bir kavim cerlide Peygamberimiz Aleyhisselam kesin içtihatıba söyleşken cemaat. Ne? Ho. Sonra havla karas Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'tan kapar kelmese bir jorukun üstünde Peygamberimiz Aleyhisselam kesinden içtihat etken. İçtihat degen manasını zattı. O bilgen zatına göre joruk çıkargandı. Ağır der kelgen ayatlardan zattan bolgan bilimine göre joruk çıkargandı. Sonra havla keledi. Aytkan edet ya Resulullah deydi. Meni erim menge zihar etken de bal aytad. Cahiliyen zamanda zihar degen sırt degen sözden de o sırt degen. Zahır sırttı. Sırtlandırgan eken degen mağanası, значит ayrılan eken degen mağanası. To есть sırtın burup ketken danga degen. Ne da sen menge anamın sırtı çasa dep aytsa, sen menge anamın sırtı çasa dep aytsa, значит sen menge halal tutsa degen mağanası. Araplada manasılay bolgan. Sonra o cahiliyen joruklarından biri bir jorugunda ürengençe havlaga eri anta kazahri ummi degen de baskan. Şulanganda sen menge deydi, anamın sırtı çasa degen. Sonra havla kıynalgandan al aytkanda. Eri de kıynalgandak da aytıp eken da, satта köp boladu er kişiler. Bu gırgır bolup kalganda er kişilerin auzulары toktamayla deme. Kontrol joktu. Katını tüne olsa olayına ki aytırmaz saklanda aytırıp kalады. Er kişi de bana şöyle aytılmadı. Sen kontrol olay gerek diyeceğim. Особенно tüşürü, sen er kişiye sen ayrılzat dep bergen satta, ne tere gerek er kişi? Er kişiliğin tüşürüne de gazet eren gerekse. İtanmasından nasıl okuranı baylanır? Ne tere gerekse, Peygamberimiz Aleyhisselam ne deydi? Açulandan sen çıkta ket deydi.
Çıktayla kel olsan kel ol türlendik de. Oyda boyda söyleyip sen doказать erge. Şuruba tartışıp birbirlerini de horlamagan cemaat erkişlerden inanınız. Şuruba tartışıp erkiş horlay almagandı. Nektesen şurunu logikası bir türlü erkişlerdense. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da havla kelet aytada zihar etken benge deydi. Sonra Peygamber Aleyhisselam karat da soytada ma uraki illa hurrimti aleyhi de balaydı. Men körgenim deydi sen anga haramsa de balaydı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Men körgenim deydi. La uraki men körgenim deydi. Sen aytkanına göre sen anga haramsa deydi. Sonra tebregen deydi. Ya Resulallah. Ey Allah'ın kelechisi, ol aytıq izlemey aytkan edi. Bulay bolgan edi. Bunga ne madar bar deydi. Peygamber Aleyhisselam tınlap turat la uraki illa qad harumti aleyhi. Deydi men qarağanıma göre deydi haramsa sen anga deydi. Ya Resulallah deydi. İnna ledeyna uladan. Ya Resulallah bizim sahibilerimiz var deydi. İndamamtu lehu qad da'u ve indamamtu ileyye qad ja'u. Men anga koyup oldursam kurrukla deydi. Kesinlikle koyup oldursam aç bollukla deydi. Ne teyim deydi. So Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aytadi. Ma uraki qad hurimtu aleyhi. Men deydi sen anga haramsa de bolayınmayma deydi. Çok deydi madar. Aytkan siz значит ayrılga kerekse deydi. O sırada Peygamber Aleyhisselam aytadi. Allah'a targırıkma deydi. Havul aytadi. Allah'a sen baba olma diyesen de Allah'a targırıkma deydi. Peygamber Aleyhisselam da Allah'tan kelgen de aytmaydı da kesin körgenini aytkan sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra ol düşür onu atıbla sura düşet gözün köz mücadele. Mücadele tartışkan Peygamber var tartışkan. Tartışkan eken deydi. Kaysı payet kesine karşı yazardı. Kesme tüşürt kesin payemalarına cemaat. Ne? Men bu aytıp sonra kesine aytıp kesine mana aytıp ayda ters ettin, bay ettin zat deyip. Kim söyleşet Allah inanmıyor. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. Allah Teala eşitti deydi. Seninle tartışkan şurunu Allah'a tarıkkanın deydi. Allah Teala eşitti üçü de bilimli deydi. Sonra ayet ayetinde "Ennellezine yuzahiruna minkum min nisa'i ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum ilallahi velatnahum." Bir kavimle deydi kesin analarının sırtına ten etkiledi. Şurularındaydı. Şuruları anaları tülle deydi. Anaları kim taphanesi oldu deydi. Sen tüşürün anan benekten getesi deydi Allah Teala. Yatnavremen Allah Teala da ziharını buzgan etedi. Şeriatta zihar yoktu. Zihar degen razvod şeriatta yok deyip Allah Teala da ketergen etedi. Sonra aytkan etedi. Kim deydi bunun da aytkanı bolsa alay. Үй бичесин анамы сыртыча бай эшик көргөн сөз да сөз. Анамы сыртыча сен менге дейт. Не сөз дол? Энте дейт, булай сөзүн айтсагыз дейт ичигизде, ким болсо да дейди. Аллах Таала не дейди? Азыр эткенсиз сураны. Фаман айт шахрейн мутатабиин мин qabli an yatamassa wa man lam yastati' it'amu 60 miskina. Kim deydi bu sözünü aytsa deydi, үй бичесин катына жууклашкан үчүн 2 ай норбуз роза тургузган. Bir-birinizden подряд 60 günde roza tutarsa aytkan sözünü tersigi için. Ne de roza tutar kolundan kelmeyse 60 jarlığını toydurgan eterse de Allah Teala aytadi. Düz zihar etse sen menge anamı sırtışasa dep aytsa deydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da Allah zatla köptüle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir zatını aytıp kesinden iştihad edip sonra Allah Teala'nın tüzetkeni. İkincisi de nemeye qarağası üçün Abdullah İbn Maktum'a Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sokur erkiş gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Mekkeçilerini tamadalar bulağa söyleşe turad. Uşağı et turad da Allah. Sonra aytkan etedi. Kirip de Abdullah aytadı. Ya Resulallah ey Allah'ın kelechisi menge Allah öğretkenden senge bir zatını öğret dep aytadi. Peygamber Aleyhisselam söyleşe turad Allah. Nusat mı tapkansa o zamanla öğrenirge. Peygamber Aleyhisselam söyleşe turad da Allah işte Allah. Ne ala ketkinçi saklan ya da yüksek sabır et. Allah da söylesin. Sonra Peygamber Aleyhisselam ana aytkanında ana aytkan jaratmay betini türlendirgen etedi deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah'ın kölü kaldı mı için? Kölü kalgamadары жокtu көрмеген Peygamber Aleyhisselam betini alı etken. Körgen etmegen Peygamber Aleyhisselam beti türlengen. Ama Allah köret de beti türlengen. Ne deydi? Abasa ve tevella. An ja'ahul a'ma. Qara suralanatlarına taydı Allah inemeli bu. Mücadele, abasa. Kim atlar bak Kur'an'da surala. Abasa ve tevella an ja'ahul a'ma. Ve ma yudrika la'allahu yazakka ev yezekkeru fetenfa'ahu zikra.
бетін түрлендіріп бір жағын айланды дейді. Аңа соқыр адам келіп, жұғы үреніргез деген сатты. О соқыр адам атын бүгін оқып тұрабыз біз, соқыр адамның ішінен. Абдуллах ибн Мактумның сөз үшін. Алайда Пайғамбарымыз алейхиссаламға ескерткен еді Аллах Тағала. Сен дейді, анан сыртыңды бұрдың, ол сенен ескерге келді. Сен қайдан білесе дейді, ол ескеріп қайыр беруге сөз дейді. Уанта анху талаха, сен де сенен бөлген етсе дейді. Ama deydi, ol nemelege deydi, sen esing alağa bölünüp, ol müşriklege seni kolunda tült alan tüzellikleri var, tüzelmezlikleri deydi Allah Teala. Peygamberimiz Aleyhisselam sağışa deydi, bana bir tüzelt alsandı. Allah Teala ne deydi? Ol senin kolunda tült degen. O kimin kolunda da Allah Teala'nın kolunda. O sebepten bu zatla köyüstük var Allah. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı kesti içinden çok kelmegen. Allah Teala dışından bildirip bargan. Baylarda bir soru çıkat söz için. Siz aytasız da derikle söz için. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam masumdu. Masum degeni teslik. Aşıbat etmeyen, günah etmegen. Dep Allah aytadi. Masum degen aşıbat etken üstüne aytılmaydı. Masum degen günahtan saklangan üstüne aytılmaydı cemaat. Bunun es bölügüz. Günah etmegen sallallahu aleyhi ve sellem. Günahlardan saklangan ekkende. Biz günahlardan qazavat ebizde etmey koyarga, küreşip, galas etip, kesbizin tıyıp ozat barada. Peygamberler ol sağış etmegenlerin üstüne. То есть günah'a tartkan funksiyaları bulmagan Peygamberlerini. Köz qaragan, аңа tartkan mansaklar bulmagan. Aytırıq Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ters nege aytkan Allah Teala nek düzeltip bargan deb alaytabız. Buna ijtihad deb alaytabız cemaat. Bu Peygamberinin ijtihadıdır. O sattan müminle ne tere gerekli? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ijtihadına müminle buysunurga gerekli. Allah'tan başka yok kelgen için. Söz için ol periyodda tişörü kelip aytkan saatinde ol boysunganlara kerek bolğandy, boysungan ekken. Paka Allah'tan joruk başka joruk kelgen için. Boysungan ekkeldi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aytkan sözleri, ijtihatları bari bizge joruktu. Allah Kur'an'da ne deydi an üstünden? "Ve ma arsalna min rasulin illa liyuta." Biz deydi Peygamberlerini jibergen biz canınız Allah'a boysunur için deydi siz. Siz Allah'a boysunurga kereksiz deydi. Tartışgan nemetken, kaydam karşı bargan Allay bolmaydı. Tartışkan da tül soruğa bolluktu, ol tüşürü etkençe da. Ama karşı barga erkilligi bolmagan. Ama Allahu Teala jaragan mı da Allah Teala tüsetirge Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ters anlagan bolsa, Allah'ın hakkından da o bizi hakkımızdan tül Allah'ın hakkından. Allah anı tüsetirge hakkından bolmasa, Peygamber de Allahça bolluğa cemaat. Peygamber Allah'ın peygamberidir. Gerekçisi de o sebepten ters etkeni bolsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir zatını Allah Teala'nı tüsetken ekkendi. Bizim hukumumuz kalay boladı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizge ne aytkan ese ana etere kerek bolganbız biz. İçtihadı va aytkanı da ol bizge joruk bolgan. Примерно үлгүдө айтсак, например, рядовой бар да солдат. Аны üstünde сержант бар дейік сөз үшін. Сержант да чин başında kimdi? General или general army deyik, kaya minister deyik söz için. Soldatlığa generalının prikazını жетtirген kimdi? Serjantla ofisерlerle söz için. Offiser generalını prikazın soldatқа айтқан сатта, тоқта general айтырын бір сақтайым десе не теректі олаңа? Или алай зат боламы? General айтыра керекті, менге демейді да? O general айтырақны offiser айтқан дүже. O offiser aytkan joruk barısta tınarga kerekti. Baka generaldan başka türlümek kelgen için. Bu ülgüge aytaman, Allah saklasın, Allah'a ten etip bu zatına aytmayız. Allah'la peygamberine arası, ol Allah'la peygamberine arası. Biz ara kirmeyiz. Müslümanlığı joruk aytılgandan sonra, toktayın da Allah ne dergi sen abi saklayayım der erkilliği var mıydı? Joktu. Ol peygamberge assı boğandı. Allah etkenin bolsa. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a joruk kelgenden sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tüzetse Allah barda anba birge tüzelgen ekkelle. Sonra da bayda qaraganımız Kana Rasulullah sallallahu ummiyan ve leysa min al-mumkin an ya'lama insanan biwasitatil mukashafati an-nafsiyye haqaiqi tarihiyye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam okuy jazabilmegen da. Kur'an'da köp türlü исторический или географический точностьлар барла. Да? Точный zatla aytılgan бар. Söz üçün tengizden sulan birbirine katışmağanı, Fir'aun'un xaparı, tengizden beri çıqqanı. Qaydan o? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam qaydan bilgendi ana? Qayda ise de Egipet'te boğan xaparlarını. Atba Sambut'un xaparları, qaydan geografический nemeli, Rum, Persiya'nın qazavat erkleri, qalayda qazavat erklerini, kim-kimni xorlarına deri Allah Kur'an'da
Алланы айтқан етеді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам оқи жаза білмегенде, білерге мадары да болмаған узатлана. Жаза білмеген адам. Sonra en көп bizne Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам заманынан ona başlanğanda ol uprikat et Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламны. Esingizde ise Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Бахирадан түбеген екен деп айтылады Абу Талипла. Sonra Бахира bu Пайғамбар болдықты. Пайғамбар болдықты деп айтмағанда bundan bir zat çıkarıқты деген та. Bu ұлы bir адам болдықты. Çuğutlağa bunu tübetme, bunu tübesele bunu açtırmay koyar kıllı degende hızını alıp кетеді. Mol kapar çıktın ayda köp barған есе қайын 5-10 минут болсын. Kur'an'ını deydi Bahir alaydı ötüp igente balay tadı. Andan absurd nizat adam ne etrafı bu söz. Kur'an'ını 5 minut içinde Peygamber Aleyhisselam'a ötüp igen alaydı. Anı bas söyleşken. O geografически ne? 14 yılında 11 yılında alayda Peygamber Aleyhisselam'a то есть вселять etip igen Kur'an'ını deydi. Alayda o geografически точностылığında, исторически точностылığında, kökte kaparlığında, jerde kaparlığında, cennetinde, cehennemde, adamın jaratqanda, embriyonda, qalan barın-barın-barında, то есть qısqa zamanda Hristiyanlarda bulman kaparlığa deyir. Peygamber Aleyhisselam'a öğretip igen degeni. Allah da Kur'an'da ne deydi? Lisanul lezi yulhiduna ileyhi acemi ve hâzâ lisanun arabiyyun mubin. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la uprikat etken adam var deydi. O başka tilde adam deydi. Bu deydi açık tilde düşken Kur'an Arap tilde de balay tat. Düş Peygamber Aleyhisselam'ın söyleşkeninden anlagan etmegendi. Ne degen? Olanga söyleşken deydi, başka tilde söyleşken deydi. Bu düşken deydi açık Kur'an'dı deydi. Açık Arap tilde düşken deyip alay tat. Daha da bayda bir esketken zaten arazak Şeyh Buti rahimehullah. كانت هذه الآية جاءت ردا لدراسته الأولى لشأن نفسه مع الوحي. Bu deydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a o vahiyini alından anlayamay turgan saatında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kayam neme to kaçıp ketip to boğunup to jabıgız üstümdep to varak edip Navfalga tübep ola zatla bolganda deydi. Allah Teala deydi bulla cevap beret deydi ayatlarda. Fa in kunta fi şekkin mimma anzalna ileyke فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Bu ayatın küçüğüne var subhanallah. Sen deydi o senge düşken zatta işekliyesen degen Allah Teala aytadi. Sen deydi o senge düşken zatta işekliyesen deydi. O kitabı okugalığa sor degen. Seni düşüngen o kitabı okugalığa sor deydi. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. O senge derke geldi kitap okugalığa sor deydi. لقد جاءك الحق. Senge hak gelgen deydi Allah Teala aytadi. لقد جاءك الحق من ربك. Allah'ından deydi. فلا تكونن من الممترين. İşekli bu Allah'dan bulma deydi. İmanını en küçlü östürgen zat ne zattı cemaat? İşeksizlikte. Убежденность. İmanın künden küne öspargız deysen tutan zatında işekli bulma. Etken kulluğuna işekli bulma. Ahiretine işekli bulma. Allah'a işekli bulma. İşekli bolgan zat Allah basene arаңda жабуду. İşekli bolup adam ösörge madar joktu. Ana aytkallar. Sende samneniya bolup arı ötörge madarın joktu. Şö üçün senge 2 stakan suunu salalar. 2 türlü adamga. Bir adam bir stakanda u vardı, bir stakanda joktu. Bir adam uunu qaysı stakanda bolganın, suunu qaysı stakanda bolganın bilgen etedi. O bir adam uunu qaysında, suunu qaysında bolganın bilmeydi. Su aytkan eterler iç suun degen saatında. Qaysı tartıp içalıktı suunu? İçindegileden. Bilgen etecekti. O bijjonный. Men bilgen etamaga u kuyulgandı. Munga kuyulmagan. Deydi alat da ortlagan etedi. O biri çerkildi. Nek deseng suunu içse de uğulangan çaң var tuğanı. İmanda Allah cemaat. İmanda işeklik bolmaydı. Allah aytkan ise kertidi. Abu Bakr ançı bolgan. Peygamber mi aytadi? Ho, aytkan ise kertidi. Dep inangan eken sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Bakr radıyallahu anhu. Sonra Allah Teala aytadi: "Fala takunanna minel mumtarin." Sen deydi, o akıl tekil bolup turgalardan bolma deydi. Allah Teala sor aytkan deydi da sor degen bar deydi. O saatda Peygamberimiz ne deydi? Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhisselam keskinligi وَلِذَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ لَا أَشُكُّ وَلَا أَسْأَلُ. Bu ayet düşkenden sonra deydi, ne işekliğim de yoktu, sorrukta tülmedi bu ayetkan deydi. İşekliğim de yoktu deydi, sorrukta tülmedi. Söz için sene kim bolsa da aytsa, Rasul iki gözün bolgandan inanmayımsa, sor bir aslan, ne desen sen ne dekse, bir aslan da iki gözün var mı deyip sorruksa da, bilgen etese iki gözün bolgan sen.
Dibay bir başın buna bilgen edilse. İnanan adam soru baylanmaydı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne deydi? İzen la aşukku ve izen tül la aşukku ve la es'al. Ne şekliyim de çok deydi. Ne sorup da tülme dep alaydı. Bayda bunu bula biz aytmay kalgan ne kaldı? Ben kesimçe bundan emeli de yazganım da. Ne? Bayda toktayıq inşallah. Kel derste savusem bosak. Minel bi'seti ilel hicra. Peygamberlik başlangandan hicra deri. Anın üstünden söyleşiriz inşallah savusem bosak. Bayda toktayıq. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.